Kublaishi pun epic subscribers baru kibat juso terdapat page video sekali ke channel Storyteller London. Kajing ya kena habdeng ke Iran but ke United States of America kamdei ke sien ke benengkong but kamdei ru kakam ke betemai. Dagi posnem ke ri Amerika kala persyajur ya ke Iran halor kajing ya isna jongka ya ki bom nuklear. Kibalong kajing ma omtang ya ke Middle East Henry wat ya ke pertai berokway. Henry kata nang maham ke Amerika, kata ke Iran ke nang sna. Lakum bahar benai menta ki sipai Amerika ki la kerkut ia ke Iran rengkat ki tiertma bad ki tier ya lek ki ba kleinbor. Badu Donald Trump ulaong ia ke Iran. Pikwa jingsuk ni pikwa dekat ma. Lada pikwa jingsuk alingin ia keren. Tang balada pikwa jingsuk pidai ban kongu ia ki kendon ia ke bangin bu ipi. Kairan kala beriang ia kini kejing terwasu bhajong Donald Trump. Bad kejing ia kendu habdeng kinong mikmat jong ke Iran. Bad jong ke Amerika kala long laisin. Kaba nengkong hamuskat. Kaba arbat balai hajeneba. Henry nomor bakai Iran kambriang ya kita ki kendon balabu kari Amerika hu Donald Trump mulawer yo Benjamin Netanyahu u Prime Minister jong kari Israel baro ngin sengit ya ke Iran kajengkwa jong kari Amerika kalong ban pen kelano ya kasensyar kadar hari Iran na kajeng sensyar don bor syak kajeng sensyar lalut lane demokrasi. Badaya ke arpu pratrik jong benai Februari jong kesenam arajar arpun rio. Kisipai Amerika rengkat kisipai Israel kilan tem deki bom ya kenong ba Iran. Kat hadu bo Ayatollah Ali Khamenei unong sensyar donbor lani supreme leader jong ke Iran ulayap haju. Kajengile habdeng ke Iran Amerika bat Israel mta kanang jur. Kisipai Amerika bat sipai Israel kila bom ya ki jakashna tirtma ki jakabu tirtma jong Iran. Kad bagi Iran pat kala bom ya ki Israel. Kala bom ya ke Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, bat Iraq. Kile no Hezbollah kila yasno kti bat kisipai Iran. Ban penhir keput ya ke Amerika bat ke Israel. Donald Trump paduang ka bhashibun yepi bapin sangeno ban ya ka bapi persyang ban ye lebat ngan namar bapin sayu i ya ka ka bapin pat ju i menuru haka jengim jongpi Donald Trump mulapan benada ka baong bu briu basniu bat ubajobotam makapertai ulayap ula krenai mensim ru yakinong Iran da ka baong baka kenta jong ka jinglai lu jong pi kalajan. Tang ba pin syong kop halagi yang jong pi wat nami syaba. Yo pi mensau hakibom. Bat hadian bangila kini ya ka bot jong ka sorkar jong pi. Kariran kadai ka jong pi. Out people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Nga syukwa ban penken mau hang ni tok baka jing yaki jong ki pajba nong Iran. Hakini ki benai ki beladap kalalong ka bala syirkai hadu kata-kata. Bat ki panru ka jing yarap no Donald Trump. Donald Trump ru ula simkia ya katai ka jing kerpat jong ki pajba nong Iran. Katma Hamidil East menta hapdeng. Ka Israel Amerika bat ke Iran. Kala nang jur laong baki sipa Iran. Kila pendon kamlut ya ki but ki bor. Ban yawi bat ki sipa ki baklan bor tam jong kepertai. Ka jing sawa jong ki bom menta pa West Asia. Kala long tikum ka por diwali hapor India. Ars pak ki jetma syajar target kruit ke Amerika bat Israel ya ke Iran. Sau to yo ngin pen quit ong Donald Trump. Ka jing yale habdeng ke Amerika Israel persya ya ke Iran. Kanang jur. Ka Israel kala syak kruit haki arjaka bat kata kadai haka nong ba Tel Aviv bat haka nong ba Jerusalem.
Palat ya saupo teliki building latua brum. Kanda ingut layap bat bun ba ki pamensau. La ingut ki supaya Amerika kila duno ya ka jengyem sangut ki pamensau. Saupo ingut ki supaya Iran ki kuit tang hapo ka siminit day ki supaya Amerika bakruit. U Defense Minister jongka Iran. U Armed Force Chief of IRGC. Chief Secretary of Defense. Presiden berim jong ke Iran. Kentup yukun balakmi lenti banlong unong simpateng kumunong sensar ke Iran. Kakun upersakurim. Kapersakurim. Kaksiu. Jong Ayatollah Ali Khamenei. Kila yablang haka jukupor haki sipoteli ki bom. Jong kisipai Amerika haka jakasa jong Ali Khamenei. Kendai teligi jahat jong ke Iran kila ngam priau hatrai duriau. Ya ka headquarter jong ki sipa Iran la penjat. Ki jaka bu misail, ki jaka bu tiartma. Ki rocket launcher berwat ki jet maru jong ke Iran. Bun ba ki bala syapen petai ki sipa Amerika bat sipa Israel. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Arspat ligi jet masan spat target on pendep mentagas ngi tangapo Qatar kenta ong Benjamin Netanyahu Prime Minister Israel. Mendamen step ki jet ma jong ke rui Amerika ba jong ke Israel. Kentup ya ke bitu bomba jong ke rui Amerika. Kila bom sengit teng ya kan nong ba Tehran. Tang ba kat hadu ba penmi ya kan ni ke jing petip 4 lak ban yo lum kat no ke jingjot. Kile no Houthis bat kile no Hezbollah kide ki kenun le no bala bay tengka da ke Iran. Kila pen bena bakin yes no kti bat ke Iran ban kruit ya ke Amerika bat ya ke Israel. Bat menem step ki Hezbollah kila kawang misail ya ke Israel. Ka Israel suwak kapen pai ya ki ketang misail jongka. Bat ka kruit ya katu kat neteli ki jaka hapo Lebanon. Kentup ya kanong ba Beirut. Jan Baroki Airbase jongka Amerika ki badon Middle East. Kila syak kerbit lut haki sipairan. Dan kibala jot bun badan pat kiba sujat malu malah. U Prime Minister ke UK ulang yu Presiden yang Korea Amerika baka Amerika kalak ban penenkam ya ka airbase jongka. Kabadan hapo Cyprus. Henry Maria kut ka ketien baong kerbit ki sipai Iran jeran pur. Lada tangkat tu labiang pendem no. Lada em ngin aisu da kaba kamhe. Bat kaba kam teng e. Kala jing ya keren kapli reng hang yipi. Ong u Donald Trump. Kam ke Iran bakal bom ya ka office kam jong Benjamin Netanyahu Prime Minister jong Korea Israel. Hatu Prime Minister Korea Israel ulayap. Ya ke jing klan jing trot jong Korea Iran. Lasaki hakani katma jong ka Amerika Israel. Persya ya keriran. Baroki base jong ka Amerika kibadon hang West Asia la syakrut. Ka US Embassy ya Kuwait la syatray. Kat air defense system ru la syatray. Ka radar ka basyongdor way billion US dollar jong ka Amerika. Hak Qatar la syapen prapum. Kairan kala pelat ya ka video da ka bakam bakal ayo ban siat penhap. Ya ka jetma F-15 jong Korea Amerika. Shisen siat ke Iran tak selak loy. Ka yai hap ke F-15 jong Korea Amerika. Kisupa Iran kila kamru da ka boong bakila yo ban siat penhabru. Ya ka MQ-9 Reaper drones jong ka Amerika. Ka jingjot jong ka Amerika hangi la ada ki billion. Keren he kisipa Iran. Ka Iran ka kam gaong ban nadu mentagas ngila penon kam da ki tiartma ki batmai. Kum ki misail ki drone bat kiwai. Kum ta ka jingyele jungi kelanang syirkai. Ki air defense system jong ka Israel kimla banyada ya ki tiar jungi.
Kumbaga Israel kala penyap yau nong yalam jongi ngiru menengi la kerwit. Yau Netanyahu da kabangi bom ya ka office trikam jongu. Bad ngingej baulayap ong kisipairan. Haga jingi day berkani 4 semladan kenu-kenu ka update ka batikna lau Prime Minister ka Israel. Udan hapo office name hakati kapor. Babam kisipairan. Kajing kerwit jong kisipai Amerika bat sipai Israel. Ya kan nong ba Tehran menegesngi kala imahar bat yo ibet stang ya tedam pum. Kumbagiran kalau ong nadu kita yo baladap lada pin bom yingi ngin pen ki ya katmalong dung lani katma hapo West Asia. Nda kala jelong sha. Kumban jubab ya kuwi ke jengkeli. Laka USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier jongkori Amerika kala sya penjat neyam kumbalakam da kisipairan ka jubab hang ni kalong kadai tangga jengkam jong kisipai Iran Henry 4 semladan kenu-kenu ka jeng sya penjat ka Rusia bat China kila long gibala kloy ban Yarab ya ke Iran nakatma persya ya ka Amerika bat Israel. Kairan kala bom ya ka office trikam jong Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu. Henry ulalait na kajing mensau bat kajing yap namar ba umsem ladon service laung ba unang don sa Germany. Kajing yale kanang jor kajing jat kanang syirkay. Artiliki embassy jong ka Amerika Kuwait Saudi Arabia la syak kerwit. Kad kum ke Red Crescent report laong basan spasan pungut layap hairan na ki misail bat ki bom jong ka Amerika bat Israel. Kisipai Amerika ki layap nriungut. Dang step mana ke Iran kala kerwit ya ka Israel dak benta ba syapang stay. Syapang syati bat syapedeng Israel. Saungut ki layap bat arpuar ki lamensau haber shiba. Kumda ka jingyap ha Israel kala poy siya ka katsangut. Kairan kala kerwit misail siya baro kiri ha Middle East. Kibadai ki parlok congkarui Amerika. Ha Kuwait kala kerwit sispa nyo puprateli ki misail. Tangba baro layo intercept da ki sipai Kuwait. Laispa prabusan teliki drones. Laispa prabusau layo intercept like kawai. Dihim ptay ke US Embassy. Hai United Arab Emirates sispa prapo artiliki misail. Yo intercept sispa nriu kundai teli. Nriu spa saupusan teliki drone yo intercept. Nriu spa saupuwe like saupusau. Habarin ke Iran ke kerwit nyopau misail. Bat nyopau ki drones baro layo intercept. Syaka tarpat ke kerwit sispa sau misail. Yo intercept sispa way lightly. Lai po kendai ki drones yo intercept arpusau teli. Kisipai katarpat kila yo ben siat penhap. Ya ki jetma jong ka Iran arteli ki Su-24. Hauman syakrwit arteli ki drones. Ka Israel kala kerwit arpo misail. Ya kileno Hezbollah hal Lebanon. San puar layap sispa san pungut. Kileno Hezbollah kilamsaw. Kairan gong bangim tresu ban yakran yasuk bat ka Amerika. Henry ngin yakawang bat hadu bakut. Manu banjok. Kajing yale kat nang mi kisngi kanang jur. Kad baka Amerika ka bom ya ka Iran. Ka Iran pat ka bom kala ya ka Israel. Ka bom ya kiri ki badai ki perlok jong ka Amerika. Hapo Middle East. Namarban bom kala syaduri Amerika. Ki bakor ki duna. Donald Trump wang kajing yale kalaban poy syakasau. Santayo. Lani kalaban tam ya kata. Lada pai syakwe kaliang pat ka Rusia kala tarway ya kiran. Laka don kam jingirap niyam. Lada ka don kam ka Rusia kalong kebalakloy. Ban yarap ya ka Iran Persya ya ka Amerika ban Israel. Ka China kalale ya ka military drill ban penkre ban lada. Ka Iran kan kot ya ka China hakanu kunu kupur. Kisipai China kilong kibalakloy ban yarap ya ka Iran Persya ya ka Israel ban Amerika.
Pendenkam ke Amerika da ka AI lani ka artificial intelligence ban karwet yo supreme leader jong ka Iran. Ban perkat hangi kalong ka ba hadu kata-kata kumnu baki sipai Israel baki sipai Amerika ki badon sya jengai ba kitip tik ya kapor. Bad ya ka jaka kat hadu baka jing target klem don watang kendiat ru ka jing bakla. Ka jing ya trailang jong ka CIA jong ka Amerika bad ka Mossad jong ka Israel la henriu benai. Ka Iran kadai kawai keri ka babu bun bha ki surveillance camera lani kumbang yong shortcut ki CCTV camera. Bad la nang kampen bun susu kamtame hakan ni kapor jing yaki. Kad ba ka Israel pat ka haklut ya baro kitu ki CCTV camera jong ka Iran. Ya ka ba ka Iran kambenaye ki intelligence jong ka Israel kila pej bat budin tik patik ya ka jing yang jong Ayatollah Ali Khamenei Supreme Leader jong ka Iran. Ka Iran kala daptip lupa baka Israel bat ka Amerika ka target yu badu Khamenei ru usnutu ya kata kumta leledri no shabonka hapo kan nong ba Tehran. Ka Israel ka pej bat ka yo itik bat ka tipru kat nungut kidon hayeng manu bawan bat kat nungut ki security kidon man keski ka CIA bat Mossad kila budin yo Ali Khamenei nadu kayat kayang ki program ki jongu ayu baule ka bau keren kila dep tip lu paru ba unsa penlong ya ka meeting ha ka arpu pratrik Februari ha compound ying jongu tik kitrak lengba ki CCTV kamera jong ka Iran hi ya ka baka Iran kamsyam labna ruem kiyo iru tik bagi beliau kilawan bat ka jaka penlong meeting kadai haplau yang ka Iran kambena kani Maria Poilut baro ki intelligence jong ka Israel ki lahak no sendon saya kan network lada phone ki banabar ki bom yoshu lada phone maki ki basabaru bom yoshu kan network kala busy onda imat baro ki la ya Poilut ka Israel kala phone sasya Amerika ban pentip baka por kalabiang ban le no ya ikam ibang itmu ka Amerika pat ka pendenkam da ka AI lani ka artificial intelligence ban kam yo Nicolas Maduro presiden jangka Venezuela ru ka Amerika ka pendenkam da ka AI cloud ka AI kan batai hakanur kom pinle bat kumnu pinle ayu kan long hadin bapilale hakaju karkom yo Ayatollah Ali Khamenei ru kai ai kan batai kumnu pin target hakanu karkom pin target nae pin target bat kumnu kalong hadin bapiladap hadin kajing penbek kababiang nadong syadong Wash ki jetma jong ka Israel kami na Israel Airbase rengkat bat ki bom ki baklan bor hakapor kendai siteng tik klak nyan yubudam wush so ki bom jeran sengit ya kejaka balatmu priyo arteli ki building ngam syaramau Ukhamayane bat ki he jong Kuwait ya kajing start jong ka Amerika bat Israel wat le kai holok kad bagat mahiran kanang jur kajing keli kanang mi manu banjop lakan job Amerika bat Israel ni kan job ke Iran sengap hadu bakut pin sasutu manu banjop ki fighter jet jong ka Israel kilapan petai pum ya ke government office hapo kanong ba Tehran kala karwedru ya ka office trikam jong president
Kala sengit ru ya ka Assembly of Expert. Bahang niu dan nubriu yau ban selong. Supreme Leader jong ka Iran. Bad haga juga por berbentrot yaki bor sipai jong ka Iran. Ka Amerika kalabom yaki jaka butir tma. Ki jaka syong sipai duriau sipai rengkau. Bad kumjuru sipai sun. Bad kala penjat rutiau yaka nuclear facilities jong ka Iran. Kad nyau teligi jatma jong ka Iran. Lapra pum ki sipai Amerika. Kad kum ka Red Crescent report pras pangut layap ha Iran. Ka Iran kala kerwit yaka karkhana sanyum peniang ke bahe hapo Saudi Arabia. Kala kerwit ru yaka karkhana penmigas ke bahe tam ke persai hapo Qatar. Kiri ki badai ki parlok jongkori Amerika ha Middle East. Shenkin saya snokti bat ke Amerika bat Israel ban sengit ya ke Iran. Namar ke Iran kala penjulor sibun ya ke rijongki kamtame kum ya ke Saudi Arabia, Qatar bat UAE. Ke Iran ke bagaong bangidang don syu ki misail ki ba kam klanbor ban ya kitu ki bangi ladap siat. Lani wat yo fatatu. Baro hamen sim kia perkat lanu kani ketamakan kut. Bat manu banjob. Ya kani kejubab datang kari Amerika bala banjubab. Ya kajeng penkut ya ketama kasyong kari Amerika bat kari Israel. Lakin penkut lasyai nilai sisgi. Kari Amerika kari kebaklan bortam kepertai. Kala ban penkut ya ketama Iran tang lai sni lani sauski. Lani kala ban penjrong wat hadu sisnam. Mendagi sipai Amerika rengkat ki tirtma ki baklan bor ki bakat kum kini kejuk. Bat kat kum ke teknologi. Kilak kerkut saudong ya ke Iran. Kentup nasun narengkau bat naduriau. Nang tak ki sipai bat ki tirtma Israel ru kimde ki bakom. Lada ka Amerika bat Israel ka pendenkam ya ka full power. Persya ya ka Iran kata gadai nasun narengkau bat naduriau. Tang apo sansngi ka Iran kalamadan. Ki tiartma jong ka Iran ki bakambun ki day tangki drone. Bud saki misail. Kabamut tangki tiar narengkau ki tiar nasun bat naduriau. Syudon malumala tomut tomat. Lada kani katama kani tangsi benai. Klemar zatien lut plan ki drones bat ki misail jong ka Iran. Menin ka Iran gaonggim tresyo ban yakran yesuk bat ka Amerika. Samne pat Donald Trump wong ka Iran ka kwa ban yakran yesuk. Tangba ka por kelas lempelat ong Donald Trump. Palok lada bidang kwa syu ban yosngau yaki updates betemai sa comments. Next. Lada pistona di channel jonga sa itu lami perok jongpi. Lada pim strat sa itu nga story adalah London.